Sinar Sasana Budaya bersama sedikit Toprak Madura, Sinar Family. Bersama riak gelombang yang meniti dasar samudra, kami berlenggang kangkung dari pelabuhan Tungkek, saudara. Dengan segala kebesaran jiwa kami datang bertandang di Pulau Sepudi ini dengan 1000 makna dan harapan. Semoga kami dapat diterima dengan hangat dalam hati sanubari. Dari itu, tiada kata yang patut kami ucapkan untuk Anda selain serangkaian kalimat selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Tertoreh di atas bintang cakrawala, sebuah buah kalimat bertandang dalam sebuah nama. Dengan segala kebesaran jiwa dengan hati komitmen yang tinggi, kami mengharap dengan sangat semoga kami dapat diterima dengan bangga di antara budaya-budaya yang ada, saudara. Panji ini kan kami pertahankan sesuai dengan yang tertera di depan Anda. Tentunya inilah panji kami bersama Ketoprak Madura, Sinar Family. Mata yang tajam menuju titik depan di depan sana. Di antara gugusan batu yang menghadang, seorang pimpinan kami telah berkomitmen untuk menuju sebuah kejayaan di masa yang akan datang. Semoga dengan doa Anda sekalian para saudara, Sinar Family kan tetap berjaya di bawah pimpinan yang mulia Bapak Asmuni pun juga Bang Basrito. Tiang penyangga telah tertancap di dasar samudra. Itulah komitmen dari wakil pimpinan kami. Dia kecil tapi bukanlah kurang makan. Tersungging di sela bibirnya senyum yang selalu membias menyejukkan hati. Mata yang sipit terlalu menuju di depan sana, yang menginginkan sebuah tempat Raja Wali menuju titik cerah dan gemilang. Inilah hadirin wakil pimpinan kami yang mulia Bapak Rifai Si Macan Putih. Di selatan kota keris Sumeneb Sumekar kami datang. Kami berdiri tumbuh dan berkembang, saudara, dengan segala keinginan hasrat dalam hati sanubari. Semoga kami selalu diterima dengan senang hati. Dan perlu Anda tahu, jikalau Anda menginginkan untuk mengundang kami, silahkan datang ke tempat kami bersemi. Inilah alamat kami: Desa Perenduan, Kecamatan Peragaan, Sumeneb, Sumekar.
berbahagia ini malam hadirin yang telah sudi mengundang kami sekeluarga dengan segala keinginan dalam hasrat hati ingin bertendang ria di malam ini. Terima kasih Bapak, Anda telah sudi mengundang kami. Dialah tuan rumah yang mengundang kami, yang mulia Bapak Alwan pun juga Siti Khadijah. Bagaikan Raden Kamajaya dan Dewi Rari bersanding di atas pelaminan nan biru bunga ayu tentunya. Sepasang kekasih yang berjanji untuk merajut hati dalam mengarungi samudra kehidupan. Doa kami semua anggota Sinar Family, semoga engkau berjaya wahai anakku. Dia yang berbahagia ini malam, Raden Revan pun juga Jamila. Tentunya tiadalah berjaya sebuah organisasi tanpa ada seorang yang sudi untuk mengembangkan kami, seseorang yang menginginkan kami berjaya tentunya. Karena kami diibaratkan dengan sosok kabar angin yang terbawa burung duta suara. Dialah yang selalu memandangkan nama-nama besar kami. Jikalau Anda berkenan untuk mengundang kami, hadirlah dan datanglah kepada sponsor kami. Dialah yang mulia Haji Sumahwan pun juga Tola Edi tentunya. Itulah salam perkenalan dari kami hadirin. Akhirnya dari atas sasana panggung Sasana Family kami mengucapkan selamat berdendang ria, selamat menonton bersama Syifa A'la Nyala. Di awal pertemuan perdana kami, sebelum acara-acara kami mulai tentunya hadirin, acara kami yang perdana, kami akan mengetengahkan sebuah ekstra tari-tarian dari putri-putri cantik kami. Inilah tari dari Putri Sinar Family, Masuk Pasar tentunya. Aniko Putri Sinar Family, Aniko Tumpan Pak Alwan, napa polele ijo tijan. Bapak Alwan orangnya ganteng, Aniko matoron Sinar Family, siapa orang setak nisara. Sinar Family tetap jujur. Aniko Sinar Family
sepen-pen bapak asmuni je Epentok Ahmad Rifai seaja dulu semacan putih je Pak Rifai seaja dulu mun kaniko semacan putih mun oreng mak cek gentengnya Bapak Alwan tap-tap jeje roak pada Papa Nawilda apa boleh taretan Ferry alam pelong pada Elito mana senangnya ada pada sampai kata mak isasa mak sekarang mak sorot tolong bekar berak Pak Alwan apa saa kare api cinti oti jae kalong polong Mona samper nyarese jalan Mona kalampi nyarese ponte dengan peker kau lepak kuda senang Mona janji na pokok namaste akalampi tika bernasa jalan edi merembakan kok semeleh mun ajanji pak di sumah wan bula seneng tak kira bula selengan lenak kanak bodoi talaga roak pada Wilda tras info tanpa nase pada epodai alam balon malam sanong tolaban muda mana senangnya ada pada garam salam dak pak di sumah wan cak babada senpu senana kasih naro family orang tak andi saking tero maseneng lepul talaga Teli mana mante nyelo aku Mona paona manter manisan Monitina tika manter ngocak koroan Takona tika manter nangisan garam salam juga ndak bapak Munir seiko jak apa sejuko le mada tengah sinar family bulan petok tanto natang kelema belah Mona senangnya mata depan alang bolong rota penjarahan ruak bapak Alwan seiko jak tuan rumana semulja lape boleh jiti otija bang aji keluarga pisan Roak pada taretan Ferry Napa boleh Mama Nawilda bila abolong katon seneng tak terona apa saa kare abin along bolong saalong bolong Rem salam dek Mama Nawilda Napa boleh taretan Ferry Sakalang dong pangistona Sakalang dong pangistona kani kok putra rusinar family sanonto pada agoyang mun ingat beto ajanji edi manyito ngakati pasorang Are-are kau le ala laidor Ekulungi jangan maaf Mon reka-re ngocak talojor Wilda Wilda traskin mau burung beremahan ruak dukan mak pada atres
Sedari mak sok karami seganteng mak tak enggak tiga kabula mak tak ada rong-kerongan nak atres. Ketoprak nasi nara family sesepoe bapak asmuni mono jangan tiga ngarep aja nih mone apes jak nek mabuni Kak pat orni kok pada jugan ani kok bolong bana bula mun tengen kasuara nadretan talaga sanonto bula pada sinar family asarong kau lemon asarong mon morong ngamak ning candanya ate kerong kau mak kerong along bolong senjata depada ani kok tretan tresno sedari mak sok karami berempat tahun bula tak tatamu le sanonto mak abolong omku. Kerem salam dek satu jepala lepala ti satala keko matoro asinar family angkep aki kau la taretan ipo bedak tanpa sepote ani petang ko senira mona kele mula bakun ngarate bila ni sermak bakun kita Atalia ma atalekong Pak Munir taleka bak lakot bayi asaria sampian setong Pak Alwan iya bak mak lopot bayi Sinaro family las melasaki mungkin lambat tak ada rang soti bila teti banyak sesoti sataja para taretan sapu berana sejelang akalum berana segoning monetaku mula rasa senang alok-alok tanto geni kata mora mak lebat tungke entara bulan kapodai entara kacompok napa aluan malam senunto Sinaro family Bapak Alwan larabanya ketangkanya sinar family mulai sabar saya saja mulai atas kiri aja dalam ate bula pon senen pokok tiga je eupe tak kira bula nyare lain tak kira bula nyare lain nak ganak talaga Monarena mak empon malam montak era selakupane katena mula pon senang montak era selakupane lo kare kare popose lo kare ondung kelorong aji atije kolare ondung kelorong Karena mak kajaban anak motor mak erana pangerana mula tak sakene
Kani kok dungan Kak Matrani Apoloni kok bana bule Matara asinar famili Kak Matrani San misan along polong Kelep kireng asapo mulai kula kalau anak lamun nginep gak usah takok pada bulan sing ngelonang Nape pole tolak edi Jak pada sentuh senana Pak enggak beto janji Beto janji Au! Terodol sesak-sasak nyasa serbit elok arang tak terol setapesaan orang bisa polong feri Tak terona sak tresno Kau mencer ngodana acem Tak terabula apa saat Mula lambak pikir ki seneng risal Kaniko pon pada ngiram Kaniko taratan bula Saking bula salaki tak kenal Malam senunto sealong polong Mak terona andi peseng dari 100 sampai 1000 Mak terona andi laken etos dantos ketemu Kaniko taretan Umar Kaniko ma ampon ngiram Mataro asinar famili Kak Omar Sami sama along polong Bapak Umar agak lampi kone Tantona banyak pesena Pada lamar oleh kau leegene Oleh dapat tetilakena Kan ngucak mula kabaluto la Kabaluto ma ongke enak Kan ngucak ma mula esto Dalam hati seneng tada engkena Kak Umar Umar macek pasrana Orangnya macek gandengnya Rasanya serkau letak pangistona Tak terlalu kau letak penjarana Kirim salam dek tolak edi Sataretan benek Sumawan Sebadan Ekota Jakarta Pak Alwan tuan rumah anak kanak talaga Siakar mak bapak alon Bersama sinar family Sinar family Mulai seperti kasih kasom aja Salam sama pon aja Begitulah hadirin mitra kunjung yang berbahagia tentunya. Acara perdana kami telah Anda saksikan bersama. Semoga apa yang kami ketengahkan untuk Anda bisa membuat Anda terlena saudara. Menginjak acara kami yang kedua, tentunya Gebyar Dunia Lawa.
di mana pelawak-pelawak kami yang akan mengucuk perut Anda, saudara. Tentunya perlu Anda tahu, kan terpampang di depan Anda sosok-sosok yang akan mengucuk perut Anda. Dialah Cak Rasid, Cak Masrito, pun juga Cak Bahar. Tentunya kan kami ketengahkan untuk Anda adegan-adegan lucu kami. Tentunya dengan Siapa Dia. Alhamdulillah malam samangken sakanca sinar family depak de tisa talaga empon rame nengi tisa talaga gelak kola tatemo benring oreng talaga maraning kolodruk si anyar jakna boh tingkel lekak pon lodruk anyar tore joka jo tak lebur make pon tak lucu boh gelok sebobo terutama dok bapak tuan rumah Eki Kadinto Abang Alwan sarang nyonya Hotijah sesaat malam samangken aramiaki segelok neka nemang pangantan sedua beten kaula sakanca sinar family terbeda cudu paste oleh beda guna nama dateng sinar family kan sanika lah leres engki tingkel menabi tak pada bon selain nyon maaf saporai pon edim macelenai ajem keni ma jem ajeman ajem nempung ma kodaan anu bekaso nih kasih nepu mulai ke mabori pun nih kasih mangkat praben kene tretan mik ben prabenan praben ngandung mare tabraan ya sopung nih kakun perak kecung biasa namun daerah talaga kan into sobung tak kira ngak keneka keng menengi borok banyak ajem kenik mak jem ajaman senempung keruapon mare atelor tegak paluan tegak garja banyak bis kaula sasarengan sakanca sinar family tretan nyaona maaf tempat
sinapu meneka songku tak tahu. Bapak Alwan samangken teka kerja makompol satejo peletretan jauh semak tantona pada beda kaula moci Pak Alwan nyonya Otija kaula moci segenteng potra sedua terpada cutu paste sinar famili nikah hiburanna terbeda kacelepena sesapisan ngereng parokon panjenengan ngereng cendek yatu oreng panjenengan Pak Eman dek potra sedua malam samangken pun pada kompak lebener maenga abula dek pangantan sedua sengak tiga laki bini mata jujur apa emak oleh jemper anak bula pangantan anak pangki betul reng apisan Pak Alwan sareng Pak Aji panjenengan ngereng cendak yatu oreng marga panika samangken potra sedua manter judul kan esoro panjenengan jak ngalaan fitnah panika Pak Alwan ampo maju panjenengan bila sesapisan yang kepreng ataretan potra dua tantona seneng samangken teka madoteng sinar famili sasarengan kaula moci terjun Bapak Alwan arwah teka akar teka madoteng sinar famili satejo bola jauh semakon pada beda rumah saking dari estona malam samangken aneka pun pada kompak Bapak Alwan nyonya hati jama datang sinar famili malam nekani napani ato sasarengan sinar famili tolongi moci
Apa kiki nanggal tok bola. Todus kok. Ada apa? Todus. Sia, mak bodoreng todus ria tak kada kaja mat telur awak nah. Enggak jarang ban kan nyaman engkau kana joget di budi. Amburai. Arwah boleh. Boci aku. Sia, bocil aku. Sid. Apa? Nak reti sadima. Bo tak tahu. Ya. Wah, cak nengedi nak ria termasuk talaga. Talaga daya. Kenalan kok ben orang talaga karena nyar-nyar. Ya terus kenal lagi. Selain lah pada depak de nak kaping kok ben jok konjon ben di budin. Maksud tu cok koncoan ben di budi nari apa? Ya saterosa maju mak le kenal karena dia ki bedere karen telasan tak ya sih. Oh iya tepak. Engkau ngojak ada katanteretan talaga minal aidin wal fanidin wal konidin wal pinsi. Mantar kabut obotan mbok nah. Sia. Asa porang. Bo iya mon arwah mon konidin ra bene toro ana telasan ra. Arwah tambona sakit tengah ngaro nyotolang nyaena mbok nama tanah bungkong. Mantar ka nyair. Patapa. Kenal laki taretan talaga mek sebede tak kenal bila kenal ki patepake laku paleman kaula sangoe. Kok mon minta sangu ira bene nyaman areng kenalan. Mon kenalan nyaman aku ulone ka bahar setadok kikina. Bene dadak kikin colok ndiri. Arya bene tadok sih. Apa? Kiki tak pernah colok tinggal tok kapti. Artinya tak pernah. Nyama kaula lengkap tinggalan dari bapak ben ibu Mas Raden Ngabei Latiful Bahar. Mak tak kira lanjongan nyamana. Maksudnya Maria kan mengandung makna dan sejarah cerita yang ada dari orang tua. Iya keng orang tua na bok na gendeng har. Masalah kan beda cerita nasib. Cerita na. Tangembuk ria orang Madura, tang epak orang Jawa. Artinya apa mbok? Ngandung ngembuke Madura. Nah, terus Alajar ka Jawa beda tengah tase alahar. alahar ya bodoh maksud tu Kok ruah keluar. Oh keluar alahar. Aro pasti epak dinala tak sakok rekong nyamai herbe pasti kuah. Nyata nangkok ria bon bo nabi tak temuhar. Iya lah abid. Engkok sebo ori ruado pak karo mana boan. Ya, mangkana akan cari ya mayu pabi lebih orang atareta. Iya, cuma entarkan pada bektona, bentar baju upah. Angkok beri pokol sanga sentar. Yo tada engkok kan bisnis one sih. Bisnis one borom mau. Nyari usaha ke perusahaan kecil sampai besar. Siap. Maksud muncul lakar Andri kalakuan. Engkok nyata nandi kalakuan saya paling nyaman. Sepenting nyaman nandi di nengkok noro. Ongkuan. Bah, mondi nangkok kalakuan gempang kek lakona tak malarat yo. Hasil lah gelu. Hasil lah jadi sekali manggung ria 7,5 juta. Aduh, aji yang kok noro alapaan kok noro pas muni. Hah? Menurut pas muni ngarian kok kantodo saya jago soreng banyak. Mau najar ya sekali-kali main 7 juta 500. Tak ngeding mbok cak ocana patfor gele ibu. Dek macan patfor. Saya ngak lek sijok pati nuran lot druk cak na kang. Iya, Pak. Arapa kak cak nangko ben sarito gelo. Dek macan. Allah lek mun orang nurok lot druk ria aja. Oleh na tak kira berkah. Salah boleh orang nyongok ludruk
orang norok ludruk campurkan oraka. Campurkan oraka. Iya, nyamanan norok orkes. Bo iya, mon arwah seneng kuwi campurkan oraka, Iya. si alodruk re campurka apa ro? Cecok matan. Ya paranaan ro. Lada pada jadi ya. Hah? Arya sengko bede orang minta orkestra. Oh maksudnya elektron. Iya. Bukan janrua, bukan wah berarti wah. Hah? Arwah kan kancana. Iya. Arya manggung Arya ke Jakarta ya kek. Kunjung macet jauh ra. Boh, mangkana engkok dia terus terang nyari penyanyi tak nemu. Ai mau nengkok dek remah ya. Mon potongan masuk, Bon. Wah, jok nangkok. Engkok dek kurang apa? Ya, tak ada sekurang, Bon, namun dari segi penampilan keng sayang, Bon. Apa kek? Bila tepak nanyanya gigi na takut ngaltok. Enggak tali karet engkok. Kalian karet. Iya beri karet dari Pak Google. Arya maju ke orkes, Ya. keng laguna permintaan. Ja lagun siapa jadi? Arwah laguna Megiset, Roa. Megi set mate, enggak engkok takut norok mate engkok. Siap, mak takar mati ya har. Noro apa njok, Bon? Ba iya keng mon ano Megi set aja. Ini lagu dari Megi set. Allah. Njok tak kabolo. Iya, engkok takut. Inilah album dari Megiset Ya. yang almarhum. Inilah dia Bahar. Ya sip. Ah. Siarapi banyak. Oh iya. Lagun saya kemar ya. Arwah judulnya jera permintaan. Iya. Jereng lapar apa dadion larang. Oh, lagu permintaan. Permintaan. Oh, permintaan dak ya. Ya, anjok benengak juri. Ya, Dom. Arwah judulnya apalah. Aku bagaikan kupu. Judulnya apa, Arwah? Oh, kupu-kupu. Air mata cinta, Arwah. Oh, cinta bedaing matan yo. Boh, iya mun lah tak kuat nih ser pompo nangis. Iya. Ngale wah. Wah, bener nyurni wah. Kelakuan naring nyurni ngak dua laku icap puluh kada wah. Arwah bene nyornek, Arwah. Remah. Nyoting, Arwah. Pembagai nyoteng matan yang ku salah aja iku. Bo iya mun pas tak yang kusal aja buat nata kok degian pas takok coba oleh. Aduh boy. Tenang boy. Saya ada di sini. Arya laguna permintaan mun cet lakar tau buat nata usah jori. Oh, ya maju lah ke. Mungkuan. Iya mangkat ah. Bo mangka. Mangkat ke Jakarta ya lah. Bo maksud teh percobaan helu laguna jera masuk apa njo? Oh. Do re mi fa sol la si do. Do. Kurang tengki. Do. Orang sakuni lagi. Do. Orang tengki sakuni lagi. Do. Orang. Das. Wow. Mata ker enggak aja mata lor. Cecel. Du. Pak Pamanda do re mi fa sol la si do. Nah, mon dia nyaman. Do. Nah, kan do. Kan nyaman mon dia. Molak na sayang. Boy nyanyi dari Jereka Jahanam. Dari Jakarta. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum. Ki kurang borong mati agak kanca. Bukan mulai akan cabing kok mulai kikana kantos satia. Iya. Apa buan sepentang kok kan tak pate cerian kamu. Iya. Buat na pelkak kabolo marah jeria. Pelkak kabolo sa kancan. Ayo kan mulai. Mun pelkak kabolo yo. Boleh ya. Iyo. Marah. Aku bagai Edim mah boda aku. Mbak Enja, Arya kan derepo bamak le tada kalau. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air, ingin rasanya ku minum. Mak bodoh bila saya tulis ada pak har puluhan nyanyi lapel kak boleh. Bila saya tulis ada pak, jori amun pas anyanyi buat nadur rap, tak nyabi sasomor yo. Ya, bila jori ya.
Pamare kelu. Pamare anyanyi kelu bila lamare mbok nak abolo jok pelka. Iya. Marah terus aki. Iyalah. Siap marah harga puru ya. Iyalah nang tenang jangan nguncuk lah. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Engkau kan lamare abolo kabokna. Anyanyi dia pado pak kelu karep bila lamare puru abolo jok pelka. Selak ju pelka malolo. Bilo se mari abokna. Iya. Pamare kelu anyanyi puru buat nang ngocak pelka. Mak se pelka malolo. Marah har. Nur apa Aku jokna? bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Beri itu beri bakayan. Tak napel kak. Ingin rasanya aku minum. Engkau ki kurang beremah kabuk nahar. Ya dena. Hah? Ya dena. Baen gendeng. Apa nak gendeng? Arya bodo terus na sambil boleh menengkok sia nyanyi. Kurang ngepas panonton kurang seneng aboseki. Maksud tu? Baan suaran kan lebih nyaman ya dengan pengengkok. Arya males sawaleng ria. Mata ker males sarang. Engkau binban kapan bodo bahar kan bakum bodo. Iya. Tak usah main les bolos so. Iya, ngak joria sakan jangan tak neng les bolusan. Marah-marah nyanyi. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya. Engkau bila kon ingin rasanya je lupai kan nyanyian namarah. Masa Allah sih. Mau nang bahan malain kok segendeng ria. Kutuan. Engkau sacegelah kelu odong kok lako-lako rogi lupai engkau. Bahan putu kan semalain kok ria kan bahan sih. Goreng kau tak tahu. Masalah ya ini ngaki marah. Iya marah. Aku bagaikan Bolo mun pelkak marajeria. Maksud tu sakanjaan ramun pas iri pelkak tak beri Arya kan autang perasaan. Hah? Nyanyi marahnya. Marah nyanyi. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya. Engkau bila dapat kun rasanya jore. Kalau pai boleh. Kalau pai itu ya. Main rumah TV. Arwah bodoh terus senang sebengkah. Terusan iya terusan nasi lupa yang Masalah. Daya aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Bening ngosokan muntian aku tundangi malolo hula tak boro. Uyo joreng bukan pelaka. Jadi apa ni meleng lah somor gila aing mata sekontak iya ya. Uyo jok pelaka sakanjaan ha. Benih sakanjaan mun kanjane paboro obon. Tak Lah. nyaman nyata na yo. Nyari artis boy, nyari artis asli boy lah. Maksud tu bini Anroa. Iya takut remek otak. Kau man ko. Pokon mon bodo artis engkau kado. Apa sih dah? Apa? Budian aja dia pokok-pokok. Ya, tak ada untuk. Ya. Dah. Hah? Yang kok bibaan kan wak duaan. Oh.
Ya mager nyamatan maling bukan jadi ngaran ngaji ya. Sabar aja Dadat malam Salasa keluar Ratu Najin. Saya nggak tebak kau orang di laki cek Ratu Najin. Banyak mon orang bini keluar malam mon malam Selasa ya. Kan pada beton mon malam Jumaat coba. Amun malam Senin arwah dan mak gundurwo. Amun Selasa berubur memati. Keng mon malam Selasa Ratu Najin. Pengkira tasik sit. Ya aku yang kok nyapa akeh ngecongok akeh lho. Congok gelo. Candeng tua mau nyongok ring binik malam-malam dak iya ya. Congok. Siap. Enggak ning ke tanah. Asli. Ya asli. Coba kenalan dulu kek. Arya. Mun kenal reng mun tau kanak-kanak bini ngari ya. Salebon ngalosot wae. Mak tak kerateng paleteng enggak embik terus laki ya, Bu nah. Oleh kenalan, Dik. Nak. Kok nak mau Mana karatina sit. Mana karatina kok. Beremah. Pepet tarosak. Siapa nih pepeta? Mama ihwa. Coba gelo. Apa dah? Pak pasopannya orang bini ya. Arwah lemas ya caca. Coba. Arwah burung ngocak dari dungke. En pasopannya orang bini. Arya ring laki ring bini ria pada di perasaan. Pak aja rotero caca. Anik ngone. Anik dungke lagi. Sajon sara aja. Gorengnya mana orang dungseng ya, toro agi dungseng ngala. Apa marah ya nah. Ya. Ambo. Kan hari dungseng badan reng buih. Eke baka sepeda motor, eke baka tukoy malagi selo. Kamu lo curi marah. Iya boleh pamlang doyo. Pamarari ya bu. Jangan melaki selok sit, melaki gelong serajaan wah. Kamu le melaki gelong cok marari ya bu nah. Mana dia iya boy ya? Hah? Tak perang boleh coplak. Bola. Bocik lo. Istunya aku orang Jakarta, Mas. Istunya. Bahasa Jakarta ada istunya ya. Iya, aku kan dari Berek, Mas. Iya, saya dari Wisiki ya Jakarta. Maria Losa. Iya. Mata abala gelak ya. Aku lah tadi nunggu kamu, Mas. Wah, saya gelak jalan-jalan. Di mana kamu jalan-jalannya? Di Babak Nagaladak. Di Ngatasilem, Mas. Pas udah bapak gak dadak. Maksud tuh lorong saya tingkat ruwat ya. Kalau saya Mas, giginya temannya Uke, Mas. enggak ini bukan uke dek, barak lucu deh. Mau ngatut, Pak tenang. Saya tadi jalan-jalan dek. Dapat di sini suku kena genja. Suku. Iya suku kena genja sana. Mas, juluknya temannya kamu kok bau, Mas.
Itu bukan bau, Li. Apa itu, Mas? Bahang. Sini. Kenapa? Kenapa mulut saya? Baseng. Basem. Coba ngomong. Apa? Aku. Cara apa? Makirat di boseng dia. Siap. Maboseng. Tore nama Cok Ben Saromben. Bon sarobon. Siap. Kemaboceng na benten lek. Perema. Ini mamu yang nano. Sama baja iya. Ini nggak himu. Adok lah tak bau jo. Mulai tamperin jo. Adok. Lalak anu Tore namanya Cok Ben Saromben. Bola nak kau lereng babi nembian Ben Saromben natanya ki. Tende, kau udah masak bencaromban. Tanya akinya mana si tepahar. Ano, kau udah teroneng akan nyaman, Dek. Bamak nyaman mata nalar pun apa? Mas. Banyak. Pepojo. Mak Ben Saromben pian. Tende. Mas. Jangan nang kejajakan par ya. Anaknya paling. Iyalah. Tak tawatoran pian kimas. Oh, enten. Napa? Tai sotok. Siapa nyotok di dina? Pada pera. Anom bian jorengan bontu, wai kaim bian Ben Saromben aku tak kaula. Angki dek kai ya tas. Siap. Mau cak kai Bapa atas. napa? Bapa beto belas ki. Siap. Kai atas le. Pada dua polo le enten tak kawin kau kan. Makin tak kawe jorengan bian tua para mati ya mas. Mon tua nyaman keneng ganggu sayang. Tak mun joron para pungka amas keneng kipala aku mun bian para pungka para mati ya mas. Anape boleh reken joron lo. Reken joron. Napa kan jangan Ane ko kata sae kae le. Kata anape. Bah. Kodina. Nangan ko dulungan abo na jak bokpak. Ane ko atas sae kae le kabobo na jujuk ne ko le. Yalah terus lah. Siap. Kalah lah. Kan buat anda dia bi ape. Ada saya rasa ndak kambian jaringan bian cubo. Anda kabuan kia. Bapak dom bian todus. Anak kan ni kau rasit kini kau kan ni kau ke pura rembi kini kau dengar. Siap muka ne jobra. Anak kan ni kau betoan bon anak. Ya nang ko majolon. Siapa nyamana le? Menang kan ni kau kena bon cetar. Tonanya mana kau? Nah pamian kancanam bian mak carempe colok namas. Maaf sapurana le kene ko puru locot dari belekok le. Kini kaki lo gimana? Hah? Nang kok masa deki buat nanyorot. Siapa nyamana le? Estonanya mana kau lo Dian mas. Dian soro wale. Bula nga engak katika nyamana Dian se mak natika kana jual jintul sabon le. Lek Dian. Kenapa? Kenal laki bula saya kasampet Muhammad Rasid. Genteng tak genteng lek koneng tak koneng keng engak bunglon. Engak bunglon tak lebur tak kota capur mate mas. Bula kenal laki kia le. Ampun tau sanakku takut keneng PM kambian kanjana sape. Kan gulung nambik gibas bulang ke. Mantir mati ya nanti. Jak guna tanya nyaman. Bian kau kau pengen Dian. Dian. Oh, soalnya sinrat sinanya mah Hamid. Apa? Hamid sila Dian. Ya teku. Ya. Siap teku kok. Ya kok. Tak teku kok. Ya. Inalah. Lek Dian. Apa? Lek Dian tandi vokal. Tadi kan kumpul telukan. Iya. Nah pampian mak careme mas. Mak jare meunahan. Madana toroki ala ke bula reng rakin. Pokok tika lek endek kabula apa amunye pokok tika endek kabula lek mun kun perak masalah beras nape tika sekakan reng rakin. Pertimian soking mas. Pokok tika endek kabula ka restoran nape kakana tika. Eko paling soki. Daerah Sumenep lek boh. Kumplong nape setado ni. Cok kabolo ra cok umplong. Pampian apa saroporo mungkin. Rekan cok nganggo robong dia. Lek Dian. Apa? Madana endek kabula reng. Pondukan apa long lek pada pondukan na lek tak harap dan apa Ya
Pakai haram jok terus. Gambian setroki. Oh iya lah kan pakai terus saya tak beli kabok. Cok agong gungok posang lagi. Ya bosang lah pakai apa ini nak tak bosang aja pun bosang. Jotang. Ay, laon. Ari ado do ngolbu lah Antos ngok posang. Bila sang bosang, ini nak tak bosang abang. Lek dian. Orang mate Paulo deje salah seekempek. Baan mon ngecung batepak bila orang mati ada cerita ni Paulo lauk pakun olo deje. Ari apa parekan? Bodoh cena mas, cena tuka boro. Masa nolok cina juga. Orang mati olo deje. Orang mate Paulo deje salah seekempeng pandan. Mon ala ketika cek nyare seraja ala ke bula mak nyaman ngempen Bian koros gelu. ala ke bula mak nyaman ngempen dekok ane bekal tiga dia aku nongak pula bertiga toroti dian kok udah bekal tiga marah gantian Bian bon ba. Mak ngocak emas lah. Mas larang gelu. Jika lek dian mon pacet ndak kabula sediai duaan bi bula mon. Pak berema Sediai duaan. sedia apa Maisan. Balikin kau lah para mati ya ki. Hah? Dian. Bikin aku kolekul mas. ibu neoko kene golek pangalak nah lagar cedori dalam tabu Apa gigi na jod. Ajam pote cetok buri. jok semresem di nak talaga Bah. ajam pote cetok aburi nah Kan, pangul pak ataman Kan paden benar ya papare. papaan terus akilah Congo alor teloran nasiratin. Paroba aja malalaki napa bobine mas. Ini coba telur. Sana apa nambian mele mas. 250. Larang gelu ki mas. Larang gelu. Aduh. Susah rambian. Langkok kida ai cacai. pokok tika ngarte cenciri beri nah bila engak mula corak tapeng sora sayang berkalah tiga
mati tak laris sayang Pika seorang cocokkan hati Tak kira anda jangan banyak Coba, coba mak tak kerengak kau rengadona sobu nah. Lopot. Benih lopot. Colok na lepur biar masing engak bojo, Mas. Benih engak bojo, engak mundung siongan. Mak kalau colok mare bule dik Mas. Mate dik Mas. Bule takut Kucut bodoh lek. rante matura macet sisi kentak je bulan kaya terang akabina bentikan Bok nama tak nemu salah bener orang. Tak tahu orang yang tak pui pencak. Bok bener tak pun namanya. Iya ya. Bula pekala mele. Makassar gelum pian Mas, saya nggak kau lah hamil ki Mas. Oh. Tore nampian mak jaban saromben pian Mas. Tanya ki kalau bila pada orang babi ini mana kubon saromben ki mon kau lah bujangan. Mon kau lah dik laki mon tak berlaki nak kau lah colok nampian kamu le raukum pian. Oh, salah rupa na enggak musang bian niko. Musang sepatik jere. Bini ada yang ganti sengaja Ya. ya. Patepak ya bukan leh. Bula lek punya bini tiga selekor petong kali belum tentandok. Sia, salekor betong Tapi kali. boleh tiga ni kondi bindi laki, makai tandi laki, makai di laki bulan dok. Boh. Apa? Termati yang kumien kia bini lagi na orang ki. Mbian jaban saromban anakku kaula nikah borem kaula mantan pontukan Mas. Nikah haram nikah hukuman nikah menekuk nikah. Mak bodoh pun sukan bodoh mantan naria. Mula. Jadi mana orang pondokan dan yang takut je. Kota oleh haram Mas. Hah? Haram. Angke haram tak boleh ni ko. Kaula mau temu laki borem najis muholato nikah kaula Mas. Bembian nikah. Angke kan ni kotong kena haram tak boleh le. Nak haram kundo pada terus. Tore nama siok lajo kaula. Estona kaula ndik lake Mas. Andik laki Kok kaula ndik lake Mas. Saya laki mata bodoh kedok le. Kenapa harus ngurus kaula mbian? Kena. Bola mak budak kena. Mbian montro tawa kalakina kaula. Mbian entar kaki liang. Bodoh orang tengki paling genteng saya nyama Haji Mas Rito kurasa paling genteng. Haji Mas Rito, Rito. Haji kerua Mas. Bang Rito. Haji Mas Rito. Mungkin pun Haji dan Rito nanti dia tak tahu lah. Pokok tahu lah Rito. Kerua laki nak kaula saya di toko, saya punya toko di Jakarta saya sukses kerua Mas. Segenteng.
Angki si genteng. Setegi si genteng si bekoros aku nih. Utang ka bula tak majer le. Aduh, tuku na bula le epat ada le. Laki na kau lenjan bisnis Jakarta punya toko nama. Bisnis bula 15 juta sampai sanonto bula tak kerpenyen siya nadantek le. Nyorot. Empian meta ko na tipu mas. Nyaman na le, tika le, akalong aglong le. Bini na Mas Rito. Mas Rito taker kareto lang nga sa nyamame ro le. Tuku na bula pakundos le. Bakti, na kan Mas Rito sindi otang kampian mon kau lo kan tadi otang mas. Kabolo le, ka Mas Rito keng muntak majer sa nonto. Muntak ito gele rabi bula. Empian jok sarkasar kelua dia orang mas. Patepak. Mon bulan tentak no kula oreng tak no gula oreng. Keng Rito nih kobik bula, ekentarna karoman, bedetika nyaman, tadek nyaman. Keng mon bedetika kependeran, Rito muntak majer tiga ge buru bula. Tenang, kan kau le poro papeser, kan kau le wanita murahan apa? Muntak majer. Bahan Bula. Oh, aduh. orang lameng labu kuburan buat nasi dok dodona. Empian kaki ya mas. Kok pengaran noro apa sih? Ngomong apa sih? Ada buat tuan. Kedi ngaki orang ngomong ke lu. Empian di kamu nak kiotang jengak niko carana. Atamu ikaro mamba tepak. Mau lelek kabolo kalake na kami Mas Rito sekoros sekare tulang ngale. Bang, ki kabolo tako nama empian tipu. Kabolo lek entara na abi bulo. Empian sego cubo tako tukang tipu. Kabolo lek. Satia kesempatan rak bini nabonya angkuyo tabeng karo mana? Iya, pokoknya bila letak majer bah bini retere. Yuk, ayo. Kamu orang sogi kenal lagi dan kau le Mas Rito leka sendi Jakartaan ya toko 10 meki kau le Jakarta jaga orang kakapi oleh nekalak kakapi kau le tak melo sakali andi bini jalan malolo malam tak malam tak mikir kalaki mek lapan. Lah, jadi ya, dia tengah jalan apa? Nangis tak tegen nyong kemal kak kalake, ngurmatena kalake. Ana mengurmatena barang majaringan tikan di otang jana. Cana
siapa? Napa jana tika jana kencana puru. Boh. Mak kok jak bulan diutang jak bulan ring soki niko pesen niko. Niko. Pian jaban saromban pian patepak pian tetireng lake Mas. Boh kok nang tepak nape? Niko. Lu truk ke sap? Boh maja lodruk pian. Boh, kan ring soki. Boh makan di lodruk borom majareng kaula jalan di tengah lorong etaki ben kanjana pian. Siapa lagi? Kanjana pian nakim pian di otang jana toko nampian ngojak bisnis toko deng kau Jakarta bisnis toko. Boh bisnis iyo. emas. Tebona aja go toko ngala puru ne patada di kancana. Boh, siapa saya ngojak tiga? Siapa? Bulan terus tawa? Saya Rasid puru. Hah? Rasid sering lapat taman puru. Rasid? Tahu? Boh. Ini emas yang mau. Mayu men tak cucur sebenang kau minta pesa boy. Anu pesa percuma. Boh. Ini emas yang mau Rasid jalan malu lo. Mun ka Rasid belum hanya masa ibu rupiah yang diutang. Nah, pacar dengan pian aja ke toko di Mun Rasid cakna. masalah pesen toko nang kita tak ada mun mula. Jadi komian antara ke restoran malu lo. Jadi Mula tak napa ambil. harem pian utang 15 juta. Mau nang kide tika milaki na kulkas milaki na rong saborong kalampi telepon na oleh na utang. Mun bulu tak ala ko, jadi kapi penta. Ambung pian ya utang. Kita dunge kamar deki. Tak utang saking bulu pas saya buru rupiah mun ngangkir ke. Kita dunge kamar deki pian. Ambung Boleh mati lah. Borong mama. Buat anaknya. Aduh. Maksudnya pian ka boleh mati napa? Iya, mas ini kau mati. Jadi kian buat ngencong boleh bese. Aku jadi orang anak mati. Ini nyaman gimana? Iya. Mati aku, tapi matian. Matian, mau mati aku. Satya. Perak, perak. Berarti majer ya mun perak. Hah? Majoro. Teluk lakin mayu mas. Dodok mas. Tahu dari goreng, tahu dari goreng. Udah kabondo kasih nake. Mas. Dia dak mas perak. Mulai dulu, Lek. Bani mas. Mas. Hah? Ani goreng mas. Mas Rito mas. Joko gelu. Aku lira. Mas. Arapa mak dung tedungan. Ada Maria. Lah tak tahu kiang. Hah? Lek. Ana apa kan? Bok. Manis. Bok, nah tak bisa lemah jantung, Bok. Banyak jak ratin dia.
Elek. Anape kan niku? Mas Rito mate, Mas. Mate. Salah. Barang mah kaula. Bula le. Kamu mate kaula teh duga pun paseram. Bingko. Ampun. Takut-takutan pian mah. Mak tak kelar aja mua kok kopi mah pampak. Sia. Barang mah kaula, Mas. Kaula pun kata di. Ambo kalu patenang. Pesenarito dek remele. Rumah mikiran apa sih kaula Mas ani kasih kagabay marpay borong Mas nganya papuran atau major Mas. Se mare ngale kuburan lah beda. Tak ada pesona kaula tandi. Laon kelu. Maksud tu ane ko Mas Rito mate. Mate ay. Rasid dok remah mak kopok kopinya. Puru telu are ka sanunto le. Ana ba Mas? Neng kuwa kelu bula le. Ete ko dok remah. Ada saan kelu le. Ampun nah Mas bisa Mas. Boleh Mas. Apa? Hah? Abona toron ka bobohar. Apa? Akel lebu nenge bobo puru. Boya iya cak ringkik boda jadi ya mungkin kecutan tak ada pak. Lah coba tengku mun dari atas kacep bila ka bobo maranga har. Yang dari bawah pian Mas. Apa har? Setengahan beda setrum mah. Bone sitrum roh. Apa? Karenanya bo tak detas tak bobo tak dok bobo cekak je. Nek ko dak remale. Ane ko pon engal lagi kuburan. Kali borong Mas kaula si major orang tadi pese. Pandi tikal sempang mengkumpes kelek. Empian jok kaboter mun bi bahar lek. Patenang. Mengkumpes ke niko kaboy pancereng ade kuburan ke. Nek engke. Ane ko kan kita pandi tak iso cek. Arya pandi ini sanajan Mas Rito ya gelu ngakale sengkok bonbok nalla patepak. Iya mai pandi ikan lu. Pandi iureng mate. Iya ke pasar belanja bon patepak ditok dinak debik apa cak nengkok lah. Kasak. Iya. Jaga laki nak kaula Mas. Kaula lebat budi bay Mas. Lepot budi le. Jaga kiki Mas. Hah? Bo buka kudu mak bodoreng ria mate pandina abon salebor. Hah? Sorua tak maranga ki. Buka set kapisit. Bojok patau kau orang tu. Arya mate penjara raja utang man celik mate. Ngoreng bila masola, mujelo butung tayo. Bojok kot pelet kot set. Ya selalu orang mate pernah. Lu tahu agak sakit apa? Oh, ada yang pada saat tajok. Orang ria mandi orang mate, njo tak panggompang. Tahu apa jong bo? Boh, apa jong kudu kan? Kok sakut apa? Ya kan mangkan. Tajok kudu pada saat. Ai tuan nak kalu. Bo tuoi kudu. Sama sana pada kata sama. Ya dah mai pandi nak lah. Ya pandi iyo.
Wah, lupa engaknya saboring kok. Masa sok dah iya. Ya pada iya ya. Ya lambon nawak nah. Iya. Kata Pak Wasit. Seram apa boleh, Sid? Hah? Seram ah. Seram boleh. Kopeng ngamunya calopor cale kawan. Allah nih mek kopok sedih. Curing nyaman orang mati, mak kan serana. Aha. Maksud to lelang tu sana. Iya, sempur. Mak bedereng mati sempur. Ada dak iya Sid. Marah dak nak. Har, marah dak nak. mun pas teti pocong, pas tepak mun pas orang asam puro tak bersih, tintu tinam. Marah dak nak bon. Beremah. Arya kan binin ke pasar. Iya. Nah, pas ritok ria ning dinak maten kan la raja tusa. Iya. Otang tak majer. Tina letang-atang dia mayuk tina buru. Ketok ya. Heeh. Tok ketok maksud tu pumina takut tak cokop. Boy ketok. Pamalek kok. Ketok kah? Iya. Eh, Engko ning gua ya sing ngale kuburan ranta apa tak ranta ya? iya kacak jalan. Enggak. Bangkok nyong lagi ya BTB. Colok jadi ya. Ladian, Mama jadi bangkalang itu. Ladian, Oi. Ladian. Enggak mandi aku nak. Ada potepo jadi ya. Saya nggak tindotin na yo. Ini tindotin na to. Entare, tajok. Baan maakal lang nga jadi ya to. Entah selepetin lu mata. Peti ko lu jana. Mak bodo tindotin peti. Baan mun tak kelar majur. Kan sakanjaan abeule patepak abeule pacerna. Aso maje keng aso maje malolo. Benar siapa? Oh. Apa ya? Patepak sih. Akan cari ya to, mara cek lebur kal ngakale kancana. Mon orang autang reaka perataan di biasa aconci Pak Abid to. Bening gak jadi acarana, Bu. Yang kok tandi pamajara, yang kok sapora kamu nak. Mon ngak jadi ya mungkin make rasid bi boya latina na tahu kamu. Gak sama dia sudah. Enggak ada sapora. Konco capok mas itu. Tuh ambu. Sit. Kita seperti itu mata. Sore patepak urutna. Si, engak rangga wile pamarajari. Enggak potong. Bojo rentek itu mojok borem Pak Mas Rito masuk rumah sakit rosok nah potong. Sit, ngomong gotong arah masuk kampus ngesmas ya. Ada iya ya.
Ari tore sirai ya tok ya. Sehingga iya kak. Kalakal boleh ke kancan ben ke siapa lebih-lebih ben ke masyarakat. Oh iya. Dia termasuk beni nyinggung beni derma termasuk contoh orang mau nengak benda bekal mati jalan lah tak kendai kalau ben-ben. Lah, hak jeria caretan. Iya berembak kak jangan kau tandi ke pamajara kabuk nang konyon sapura. Nah, iya, makanya maju kata tangke dina ben kasatanan dina bayuk minta sapura. Nyona sapura boten kaula mek pola andi kesalahan. Sakanca sinar family karena sinar family neka angke kita retanna sinar family tetap jaya.